Itambia ya kuvetanga kinando cha NGCDF mbungeni ni yukilitie vyuvi kitui cha Uthuiloni wasua kumu mbunge wakilio mbunge ki Edith Nyenze kukulia kana kukilia wasia ayasya taukuno monene kwikisomo no sesei wanduwani. Nyenze ni wasya kana kinanduki nikithitwe kiutethio munene kwi misila mbinyiye na muno kuungamia kisomo cha ciana cio na kutethesya milati ya usesei nduani. Ainena thila eumbanite na NND ofisini wa CDF kitui cha Uthuiloni wasua. Nyenze ni wailesya kwikia kinanduki ungu wa silikali nene ni kuselesya maendeleo nduani. Onesimus Chalo na Mauvu. Muyumbe wa Kitui West Edith Nyenze ni watongo SSS ya kwa samawani ma NND yulua kwikwa kwa kinando cha NGCDF ndini wa katiba kono amikulule na idhe yotovo ya kwenda kinando kie kibeto moko ni ma ajumbe na kieki wa ndini wa silikali nene. Aineno na mutongo wa TV na wachadhikina kilacha atuwa maofisini ma CDF Kitui West. Nyenze ni wawetakana ni ukono kuimisio kwa timunini kukwata kisomo walua wetakana kinando kini kitedhe tia manywala mumeti sio ni sio kwa timunini kukwata kisomo. Kila CDF yeka isamwila side ya kwa national government na imani security na kila kingine education isusi yede are involved kwa oneka umwa izioka kwa account kila yeka kesioni la ita decentralization kweze ya maundu ni mabikia mwenenzi na kila kide toke kutusaidia muno kwa kwitu ni kwanza kwa kwitu ni kocha kwa kwitu kwa timu neno na mbwe yuanesa kwa together tutena CDF kweze madina tamabizi kweze aswi madina manene. Nyenze iweta kinandu kini kitethete kwa kisese cia polisi sione cia ndwani na nivatonyeke isio imwe ikalea kuyana kumana na uvungulu wa muwethe kinandu giki kavetwa na kwikwa nthini wa silikali nene vala wetakana kusila CDF isio mbingi ni ikwatite isese cia polisi na sese yokaila. Twenda NGCDF izioke kwa katiba, twenda ninginayo Senate Fund, Oversight Fund izioke ikiwa katika katiba, twenda affirmative action ile na women representatives azioke katika ikiwa katika katiba. Kini kindu chetu kila miswe ivindaila kwethiwa na National Dialogue Committee report yo isamusu zitatu sikiwa katika katiba nikenda isithia ni twahakikisha kana umundu ola winzepyu ni wabikiwa ni maendeleo. Ingi muyumbo no awetakana ni undwina vinya muno kukwata basari ni sese cia polisi kuma kwi silikali nene nundu na kinandu kicha vetwa kiyesa kunenga nthini wa silikali cia mitio kwa ila siethite ciethukuma na mwene nthi wa kiwango cha ithio pola awetakana kukwata uthukumu wa silikali nene icio ni cia ndwani vena chambato muno. Une tutethasya muno kwa bisi kwizila kwa mbasari ni tutethasya muno asini maikie kwika marambi makwaka ilasi marambe makwaka laboratories marambe ma secondary school kwikono nundu kinandu kino nikikuna maundu asu nekika maundu angi mengi na mengi makusomethesya na situ makutwikithia kukwitu maendeleo matonya kuendea neka umwa isioka kwa account isioka kwa national government na yu tukatwika yu tukaenda kwita siaku ona twenda kaindo katitika kwa kilasi tukaenda kwa national government wezethia uwitonyeka mama thukumi nthini wa kilio mbunge kini mawetakana kinandu kini chere kwikwa katibani kumana na uthukumu wacho na mbiki ya ilo vila sithite sievathiwa kinandu ki ona ni cieleongelangwa transformation mbingi muno yikikite through education kunengane bursaries maskulu maitu mavya ma university through NGCDF so nitukulia national government yesu wani ama undwangi pandu bokita CDF yongelange kinandu cha NGCDF nikenda ithe cha nene banga byo na andu maitu ni imile namba nene alama kathia kinandu kinu cha NGCDF indi ni maasya kana na chono kitengemea ula ukikwete na mekulia parliament ya Kenya ikeke katika constitution ya Kenya nini fundis ya NGCDF ndikana ya avoid future court battles na alama twa NGCDF kotini. Ingi ni maweta maskulu methito mikwata myako kwisila kinandu nikina kwa ilile ambanywa mawithiuluka masio ma kusomea valamu methito mayikanesa mitianini wana maweta kana kilungu kinene cha manywa aingi kwikanesa kikweta mboni kinandu kecha CDF wala yumo weta CDF kwikwa nthini wa sirikali nene ni kutonyo vingi sa ene nthi mokwati munini kuendesya ndoto ya senasio ya kisomo. Ningu support with mbesa isusi ya maendeleo kana cia CDF siende nundu nitukona ikite maundu maingi muno ciana ni somete kana kaikata tona usoma
kana kasoma nundu wa basari isu opanisio nacio cia soma na ningi maofisi maitu ma chief ni makitwe Dilivo Tablinga Muvo Mutongoi TV Neto Onesmus Chalo.